nipatie mai ya miracle. Tuna kama tayari. Nitayote bali na magonjwa kwa la Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. On fait que toutes les maladies fléchissent sur les genoux. Presente jina baba yangu. Amen. Presente jina ya Yesu. Kama nikufuka siku ya 3 afufuke na sante yako. Miguu yako irudie kalme. Sante yako irudie kalme. Nasema miguu yako irudie kalme. Nasema acha kuomba, acha kuomba, acha kuomba. Nasema acha kuomba. Sante yote ambayo tunatenda. Sante yote ambayo tunatenda.